一二三，一二三，一二三，一二三。一二三，一二三。
Pingan saligaka mi satapang toko taong namita. Mi sinanut kita to parotso. Mi petek kita to mata.
o paparotsoan ita ko tapang, o patamaay o milibutay i titanan chingra. Matumes no lipahak ko parotso ita nauhani, umitiaray kita to pangcaray a nangan ningra. May fuhat kita to sa pahmek radio. Kini siwa puro erako nem jiyo seryoso. Tumireng kita. Isa osi ano kawas pahanhana aromia opitaong ananini no sarika katokawas anini romia ipahako sarika ka mahapina usitai nukawasi takuanan awako kakano lipahakto naromia maluet ni Yesu patay atos ako ano tatang umaroy ay atapang ay ni oret ay takuan anini romiar lipahako sarikaka mahapina usitai nukawasi takuanan awako kakano lipahakto naromia mipakapan ako sire itakowa to anini romia ipahako sarikaka mahapina usitai nukawasi takuanan awako kakano lipahakto naromia. Mi sakapulungan kita mi turun no tapang. Waman yam i kakarayan. Nanay mapahamek kunika pangsa no ngangan iso. Tainian ko nikwanan iso a kitakit. Paracian ko napalusuan iso itini karano. Matiyaw no i kakarayanay. Pabrian kami ito no anini ay sa kaurip niyam. Hapuran ko raraw niyam. Matiya upi pur niyam to pararaway itamyanan.
Kerilan kami to sakacaaw ka sawi niyam. Pauripan kami parehas na itatihay. Nauhani mikuhanay sila ikiso milaot. Amen. Kamaro. Mi asip kita to soal tini pangsalay sulat. Tini Roma saka 5 fang. Saka tucay tusil, tangasay tini saka 5 tusil. Tini Roma siyo saka 5 fang, saka tucay tusil, tangasay saka 5 tusil. Faluhay siyo ko pinaasip na mako. O pulih ning ratini ndama suot, ko spat pulih. Uno terangay siya ho tini tura saot siwa ko safaw ho. Ano mafahato no mita pamataan asipen sawsyen no mako. Sakatutsay tusil. Unano nitiaran ci Kristoan ko sakangaay ita marayap no kawas. Saka pakaini itapang ita ci Yes Kristoan ko saka rarihatay ita ato kawas. Saka tusa pakaini ibitiar ci Kristoan ko pauripay ititanan mikumi no kawas. Saka salipahak sa kita haram-ham to sapi recatlaw ita to tadamanay adil no kawas. Saka tulo saay ka urira tsutsay halupadus halipahakken ita nauhani nano ni liputan to padus ko saka kutlait no palutso ita. Saka sepat unano kutlait no palutso ita ko saka hamek no kawas titanan. Unano hamek no kawas titanan ko saka ira no papalutsoan ita saan ko nika fana ita. Saka 5 ano ira ko matiniay papalutsoan itai chay ko mamatulad kita. Nauhani uli papurian no kawas titanan pangsalay adingo ko saka pitumus titaanan to talamanay urah ningra. Haleluya. Tangasay tini. O tulong to rarayapan no mita sa paitsel no sinsit tanan. Palipahaken no tapang kita. 主使我们喜乐sanay. Palipahaken no tapang kita. Dudlo ni pakimat. Ida polong no sari kakak pingan. Yayaw kita milayap tu suanu kawas tinifang zai zulal mi tolon kita. 我们一起来祷告。Matumusay ko ulah sineng yahlay wamaniam I kakarayan. Dalami kansya kami to pilipot no miso to urip nunyam to rumi ami al. Mamaaw to na pinapina lipay pinapina fular. Mafana kiso tinipulong luhkar baka nito nalifong matungar ko ci atlaay sari kaka nunyam. Matalaw maraw-raw ko follow sa nunyam. Ikani ni rumiat baka niyan numiso tini iswa ni Paulo miriaw ami paitser tamyanan. Paripahaken numiso kami. Yo masarutsor ko follow sa nunyam ami tahlias tiswanan
Mama Tumas no dipahak isu tini I falujo no nyam. Saka ciri hatlay, saka tanagtag no falujo. Saka maaw, miriaw kami ang sinanod ko falujo itini kaayaw no miso. Ami harateng to na kakadimlaan limuot no miso. O saka lumuat law ko falujo no nyam. O saka chiitsiraw ko urip no nyam. Saka tanagtagaw ko pasorin no falujo no nyam. Anu tataataang ko parles paputar nika ilaruma no urip niam matumes no rihatay isu wama. Mikan siya kami to sini atlan no miso, pakani tatamanay nga nganutapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Paripahaken no tapang kita, o tatapangan, o raya penumita anini rumiat. 主使我们喜乐，这个是我们今天要一起领受的主题。Sarika kama polong sauni rumateo kita itini siwa polo ela ko enam fang calai lateo. Itini sariau tirit o uris no sariau suasa anini rumiat dipaha ko sarikaka. Mahapinang ko silait no kawas itakwanan. Awa ko kaka no dipahak na rumiat saan. 刚刚我们唱的圣诗96首。 在副歌里面这样写：今天姐妹弟兄充满喜乐，主的恩典在我里面，这是极大喜乐的日子。Pasolin kako, yo rumatio kita tunini aratio, yo mi harateng mi asip kita tunini atirit pasolin kako, unini ko patusukan numita, tani kiukay masa opo mirihai. Unini ko patusukan numita amalatsay ko falujo. Nai falujo ay ulah mitaong to tapang nahani pakasolin kita o sapataman urip ita kumikumi no tapang o ichen no mita ko sini ata ning dasa di kaka。我相信，当我们在唱这一首圣诗的时候，当我们在读这个歌词的时候，我确信这也是我们一同在主的面前敬拜的目的。 因为主的恩典是我们的帮助，主的恩典是我们的力量。Tadi kuran numita ami neng ami harateng to nani sausian numita aswan ufang在主拉安尼mamahaan ko semak ni Paulo ami pasifana to itia ay ami sa Kristo ay sa rikaka. Pakani sa nila tini urip no tireng mi pawasay to nika kasufah no mikumi nika talamaan no ulah no tapang ci Yes Kristo icingraan. 那我们回到我们今天所读的经文，保罗也是用这样的方式来教导当时的基督徒。保罗用自己的生命来做一个见证，他向众人，他告诉众人说：“主耶稣基督有丰盛的恩典，有丰盛的慈爱。”他说：“irakat ningra mi patenak tunga ayarato hitini cuaca aniaroi mama ditemuh ningra ko masamanay akarurayan ademak kapalesan ademak nika matumes no dipahak ini farujo ningra matayar tutaya no kawas ami patenak tunga ayarato saan ku tirit tini fang在主台。虽然保罗在各个地方传福音，他遭遇到许多的困难，但是他仍然满怀喜乐的为主来做侍奉。这个是利嘎嘎马布隆，巴卡尼图那尼萨欧西安努米达阿酸努放在主拉，巴卡尼图尼尼阿西法纳尼保罗伊，那奈米利亚阿米巴伊彻图法鲁卓努米达，阿米巴坦特图巴索尔林努法鲁卓伊达，马德萨吉保罗kita pakatinako toya nahi kawasai alipahak maru icerita maru sabat laman urip ita sarikaka。所以盼望从今天的经文里面，保罗的教导能够再一次鼓励我们，坚定我们的信心，就像保罗一样，领受从主而来的喜乐，成为我们生命的帮助跟生命的力量。Sakat sa haratengan numita sarikaka mangalay ko tamdaw to sa kalipahak no falujo upinangan no tamdaw ko nini 人们都渴望喜乐mangalay ko tamdaw to sa kalipahak no falujo upinangan no tamdaw ko nini sarikaka away ko mausiay to ni kachilipahak ko falujo nanay marari alipahak ko falujo ako'y masamanay at maksaan kita utamdaw sarikaka。对于我们而言，对于人的本性而言，没有人会拒绝生命的快乐。我们希望我们的心常常保持喜乐。这个kita utamdaw i honi mi safalujo mi harateng maanan ko temak ta soalin marari alipahak ko falujo no mita。
所以我们会常常想，我们要怎么做才可以让我们的生命常常保持喜乐，常常有快乐。Urma tamtawi, anu atihay ko lavong ako, anu uji sakwanay ko urip ako itsay kaza, mamatumasul lipaha ko faluzo ako sa anzangda。有一些人认为，我只要有财富，我只要有权势，我就可以感到快乐。Urma tamtawi, anu away ko asala anu tireng ako.Anu sa ay kaditemo ako gumasamamanay karurayan at lemak kapadasan at lemak udipahakay ko faluzo ako sa anzangda。而有一些人会认为，只要他的生命没有病痛，只要他的生活是平安顺利的，他觉得这就是喜乐的生命。那uruma atam daw sa rikaka wahrateng nang ray. Anu malahci ko nilungutan ako ama samamanay at lemak sa ikaza dipahako faluzo ako sa anzangda。而有些人则会认为说，我只要我所求的事情都能够成就，我所想的事情都能够按照我的想法能够完成，能够实现，这就是幸福快乐的生活。Hati da ay ko harateng nu tamlaw do sakali pahak nu urip sa rikaka nikau rira I anini ay acitay misi ayaway kita tunini adifongi mapinang ita.Matungar ko ci atla ay sarikaka. Anu itini pitsakay to lalu sitan I matsakat to ko atsa no masamanay lalu sitan anini. Anu kita ufia uitang I so kanga ay honi masaopo kita utamlaw. Misi ayaw kita to hatini ay atlemak I mangalaf karuray no faluzo sa ito kararir alipahak. 然而在这个疫情的时代，每一天确诊染疫的人一直增加，最近物价越来越贵，物价上涨。我们因为疫情，我们没有办法跟左右邻舍、跟好朋友有事没事就聚在一起。在这样的情况之下，人们的生命心里面更加的忧闷，似乎我们已经没有常常喜乐。Mafana kita, mama ditemu aja ita aku masama naik karurayan at lemak atau kapadasan at lemak.Nika suasa ci Paulo itini sakaturu atusir. Anu mapadlepades ku urip I kalipaha ku faluzo namu saan ku tirit tini放在主来萨里嘎嘎。虽然人总是会遭遇到困难，会遭遇到困境，但是保罗在第3节这样鼓励我们：即使在患难当中，我们仍然要喜乐。Anu mapadlepades ku urip I kararit kita alipaha sa li嘎嘎。Taunini ko nika sa si Romano mita omit uray tu kawas atau ya sa pasorin tu kawas atam daw sa rikaka pakani pitier ita tu tapang I mararit ciri paha ku faluzo ita masa mamanay atlemak。而这就是所谓有信仰的人，基督徒跟没有信仰的人在生命上面的不同。我们靠着信仰，让我们在各样的情况当中都保持喜乐。pakani pitier tu tapang I。Mararir aciri pahaku faluzo ita I masa memenai atlemak。Waktu suar itini I ulit enam kusafau 之方在safau tusir， 就像诗篇16篇11节是这样说：“Upahapinangay kisui takwanan tu sakaci urip alalan。Anu ikaayaw isu kaku I tarari pahak kaku。Anu itatihi isu kaku I。Ira aku minta ucai sa kalemet aku saan ku tirit itini ulit enam safau 之方在safau tusir。诗篇16篇11节这样说：你会指示我生命的道路，在你的面前我满有喜乐，在你的身边我有永远的幸福。Sadikaka mapulong Tazwa away ko pakalia sa ito karurayan kapatasan at lemak no urip. Nikaw rila, o bitiaran no urip itaku kawas. Pasorin kita tupikapod ningra titaanan. Saka, jiribaha kita dini kapatasan at lemak. Taunasuan fangzay anini paitsa ji Paulo tanan. Tazwa mangaray ko tam-tam daw to sa kalipahak no faluzo. Nikaw rila, dengan mitiar to tapang ta. Jadi pahaku urip ita sarikaka， 哈利路亚。保罗告诉我们，虽然人总是脱离不了生命中的困难，但信靠主，我们相信主与我们同在，即使在困难当中，我们仍然有喜乐。Anu mapadlepades ku urip I
dengan miti erji Yesus Kristo anta jiri bahaku urip ita sari kakak. Saka itini sakatusa wahara tengen no mita. Uri bahakai ku falu zua ita itini ilaluma no mikumi no tabang. 在主的恩典里面，我们有喜乐。乌里巴哈盖古法路做一大伊拉鲁马诺米古米诺大邦。Tini sakatusa atusia diawan aku misa osi. 第二节，sakatusa atusia suasa tini i 放在主上。Bahkan i piti ji Kristo ko pauripai i tanan i mikuminu kawas. Saka saripahak sa kita halam ham to sa pilecatau ita to tanaman na ni no kawas saan ku tirit itini sakatusa atusia ufalo hai asesio kuni saosi an no mako. 第二节这样说，借着信，基督使我们得以活在上帝的恩典里，因此我们欢欢喜喜地盼望着分享上帝的荣耀。Bahwa pinang ji Paulo, mitiar kita ji Yesus Kristus an saka mga ay kita maorib itini lalu mano sini ala itini lalu mano mikuminu wama atau umat tumusay no dipaha kita itini lalu maning dasaan kutirit ni Paulo itini sakatusa atusir. Paulo 在第二节告诉我们，因为我们信了耶稣基督，让我们能够活在主的恩典里，让我们在主的恩典里面常常有喜乐。所以si Paulo nahani umamirayat kita tu arti nukawa saka hanan inda ko tembang amamirayat kita tu nai tabangai alipahak saan kusuan ni Paulo。保罗告诉我们，我们要领受主的荣耀，所以我们也会领受从主而来的喜乐。Nada dengan misausi tu nini asakatusa atusir i jaga sungila unfana ita nawiro ciri paha kita itini lalu manu mikumi no tapang. Anu ciri mau kita i karena itini sakatcai tangasa cai safa atusir amisausi. Tapakah pinang kita nawiro ciri paha kita itini lalu manu mikumi no tapang。如果只有读这个第二节，我们不会完全了解为什么在主的恩典里面我们有喜乐。我们要从第一节读到第11节，我们才会明白为什么在基督的恩典里面，我们的生命有喜乐。Bahkan itu nini suan fang在主那sakat在当下在沙巴阿杜谢里，伊拉古杜鲁爱阿哈拉登恩伊达是马萨里卡卡。我用3个方面来跟大家解释第1节到11节里面为什么在主的恩典有喜乐。sakat在巴哈宾浪吉保罗萨里卡卡，mapaurip ni Yesus Kristo kita saka sa ito ko jiraraway at tamlaw kita mamalaya tunukawas kita。saan ku tirit ni Paulo tinifang在主上。保罗在第一个要告诉我们的是，因为基督拯救了我们，所以我们不再是被主看为有罪的。上帝接纳我们，圣经说我们在主的面前成为义人。伊拉ku算你保罗tinni sakat在当下在沙发阿杜谢。Una numikumin utapang si Yesus Kristo mapaurip kita utamdaw. Saka sa ito ko chiraraway atamdaw ko binengneng nuwama itanan. So sa dini sakatsay atusir. Marayap no kawas kita. Saka pakani ipaurip ni Yesus Kristo mahputo ko raraw ita. Sa ito kaparit no raraw ko urip ita. Unini usaka dipahak no follow so ita sari kaka. 保罗在第一个部分要告诉我们的是，他从第1节到第11节里面提到，主的恩典让我们能够被拯救，所以上帝不再看我们是有罪的人，上帝接纳我们，所以靠着基督的拯救，我们的罪得到赦免，我们的生命不再是被罪恶捆绑。没有罪的生命就是喜乐的生命，这是保罗要告诉我们的。We awai tu kurarau sana urip i uli pahakai urip kunini saan kusuan ni Paulo no hani bahkan ni Yesus Kristo an mapa urip tu kita sari kaka. Ta sakatusa o hara tengen no mita tinifang在主那里巴pinang ci Paulo. Bahkan ni itapang ci Yesus Kristo an. O saka rari harai ita atu kawas an kutirit ningda. 第二个，在这一段经文里面，保罗要告诉我们的是，我们靠着耶稣基督，我们跟上帝有和睦的关系。Bahkan ni Yesus Kristo an sekarang harai ita atu tapang kawas. Ila ko suai tinifang在主那，malah pakaya-kaya Yesus Kristo tu kawas atu kita otam lau. Palalanan ni Yesus Kristo o rarakatan numita itinihkar
usaka ngai ita bakani itini isini ata ni Yesus Kristo pasasyo tu faluco pasaira itini jiwamaan. Usaka lari ai ita atu tapang akawas saka matutiri itini ifang在 surat bakani tapang ji Yesus Kristo an usaka lari hatai ku urip ita atu wama akawasan. 保罗在经文里面告诉我们，耶稣基督是我们还有上帝之间的一个桥梁，一个中介者，让我们能够借着基督的恩典，能够再次向上帝来悔改，归向上帝，让我们跟上帝有和好的关系。所以靠着耶稣基督，我们与上帝和睦。Bahkan ni Yesus Kristo an, umarari ayai kita atu tapang sa ito kuya ata ni Yesus ucirarawai atam tau kita sari kaka. Sakay laku tirit tinifang sa surat, bahkan ni Yesus Kristo an, usakarari hatai ita atu tapang akawas. Tasakaturui, bahkan ni tini sakat say tangasa safaw say atusir, pahapinang ji Paulo. O pafalutuan ita ji Yesus Kristo, mitiar icingdanan, jiri pahak kita ikapadesan at lemak. 保罗在第三个要告诉我们的是，耶稣基督是我们的盼望，靠着主，我们在患难当中仍然有喜乐。Ini sakatulu tangasa 5 atusir, mipa itse ji Paulo tu mitu orai, o pafalutuan nomita ji Yesus Kristo。在第3节到第5节里面，保罗鼓励所有的基督徒，主是我们的盼望。Upafalutuan ita ji Yesus Kristo, tu saka pakahalili kita tu padas, tu saka sao tu katalau ku falutu ita kapadasan ademak, jiri halai ku urip nomita。保罗告诉我们，主是我们的盼望，让我们有力量，能够在患难中忍耐，让我们不惧怕，让我们有平安。Sali kakak mapurung yo awa itu ku talau nu falu cua ita yo ciri hata itu ku urip ita i u lipahak kunini。当我们不再恐惧，当我们心里有平安的时候，这就是喜乐。这个u pakani ai PTR ji Yesus Kristo an ciri pahak kita itini kapadesan ademak saan ku tirir ji Paulo itini ifang zarai aculat。所以保罗告诉我们，靠着基督，我们在患难当中有喜乐。Sungilaan numita ami harateng tunini tulu ai ademak sari kaka。我们仔细思考这3点。Mapa urip ni Yesus Kristo kita saka cai tuku cirarawai atam tau kita malayap nu kawas kita usaka cai kunini. Saka tusa bakani tapang ji Yesus Kristo an usaka rari harai kita atu tapang umaka kafita itu atu tapang ku urip numita. Saka tus turui upafalutuan ita ji Yesus Kristo mitiar icingdanan jiri bahak kita itini kapadesan ademak. Sungiraan itami harateng tunini ademak. Ucai pakafiru nu ice nu mita utam tau amilahci tunini ademak sari kaka. Unini aturu ai ademak i so kafiru ku ice nu mita amilahci。我们仔细思考这3个事情，这个不是我们人的力量可以完成、可以做到的。你看，巴看你itini isini asa。Itini imikumi nu tapang ji Yesus Kristo. Saka pakalias kita tu rarau, pakalias kita tu tatiaya ademak, midia amaka kafit ku urip numita atu jiwa itini jiwamaan. Saka ciri hatai, saka ciri pahak ku faluco ita itini masa mamanai demak sari kaka. Saya kunanu ijen numita kunini nika unanu sini ada mikumi nu tapang ji Yesus Kristo。这3件事情不是人可以做到的。但是保罗说，因着主的恩典，我们能够脱离罪；因着主的恩典，我们能够跟上帝重新和好；因着主的恩典，无论我们在什么样的环境里面，我们有他的平安，能够让我们得到喜乐。Saka suasa cinta itini isaka tusa atusir. Ilaluma nu tapang ji Yesus Kristo i jiri pahaku urip ita sari kaka。所以保罗在第2节这样告诉我们，在主的恩典里面，我们会有喜乐。Sa ikurai tini fang在surat wahara tengen numita sari kaka. Unanu pitiran ji Yesus Kristo an usakari pahak nu falu做ita。最后，圣经保罗告诉我们，我们因为信基督而常有喜乐。Unani sausi an numita aswanu fang在surat anini
anu sungilaan numida ami sausi tini sakatsay tangasa 5 at tusir kinatusa ci Paulo ami palimuot to misa Kristo ay pitier ci Yes Kristo an hanning ra saan kutirit tini放在主来。如果我们仔细读第1节到第5节，保罗有2次在提醒我们要信靠基督。kinatusa cingla paswal tanan kapitier ci Yes Kristo an。tini sakatsay at tusir suasa ci Paulo sarikaka。Unano ni tiaran iji Kristoan ku sakangaay ita malayap no kawas saan ku tirit no falohay asesyo tini sakatsay atusir。第1节，保罗说，我们因为信得以被称为义人。tại tini sakatusa atusir yahca ku suaning la falohay asesyo suasa pakani ipitier ci Kristo ko pauripay titaanan i mikumi no kawas saan no falohay asesyo. Anu katerangay pakani pitier ita ci Kristoan ku sa pahapinang ningray tanan to siniatan no kawas saan ku suan ni Paulo tini sakatusa atusir。保罗在第2节又说，借着信，基督使我们得以活在上帝的恩典里。第1节他告诉我们，因信能够称为义人。第2节他说，借着信，我们能够活在主的恩典中。所以说，保罗tini sakatsay atusir pakani pitier ci Yes Kristoan mamalayap no kawas kita。sakatusa atusir suasa pakani pitier ci Yes Kristoan saka mga ay kita maurip itini imikumi no tapang saan cingla。That's why ila ay kuswano mago isaw ni ilaluma no mikumi ni Yes Kristo o matumusay no ripaha ku falutso ita ni kaurira ano sa ay pitier kita ci Yes Kristoan i o away to kupos no mikumi no tapang ititanan sarikaka ano sa ay pitier kita to tapang i sa kafiro amit lama itanan ku sini ata no tapang。在pakalayap kita to yan na itapangay lipahak。虽然第2点我刚刚提到勉励大家，我们在基督的恩典里面有喜乐，但是如果我们不信靠主，主的恩典跟我们就没有任何的关联。如果我们不信靠主，主的恩典没有办法成为我们的帮助。如果我们不信靠主，我们没有办法得到从主而来的喜乐。Pahapinang ci Paulo, upates atu karurayan at lemak no urip i, say kafilo amitena ci Yes Kristoan, apafri ititaanan to mikumi. Yo mitier kita icingdanan i, mitier kita tutapang i, pakalayat kita to mikumi no kawas, pakaluil kita to pates, pakatalif kita to karurayan at lemak。保罗在圣经里面要告诉我们一件事情，患难还有困难没有办法阻挡耶稣基督赐给我们恩典。当我们信靠主的时候，我们就得着这样的恩典，让我们能够胜过患难，让我们能够平安度过困境。Matuswal itini sakatsay pitiro, sakatsay atsifang sakafalu atusir, sa osian numako sarikaka。彼得前书1章8节这样说：大拉做在爱后把个阿绕kamu cingranan，你靠你啦，马乌拉kamu i cingranan。大拉做在爱个阿绕namu cingranan anini，你靠你啦，把sorin kamu i cingranan。saka ira i falu做namu ko在爱ko mama firu patalah kalen nunguyos tatlamaan nay alipahak namu。saan ku tirir tini sakatsay pitiro。彼得前书1章8节这样说：你们虽然没有见过他，却爱他；虽然现在看不见他，却信他。你们有言语所不能表达那无限的喜乐。彼得前书1章8节这样告诉我们。Sarikaka mapulong sorinto, cao karaot ko rumiat lumita.Cao ka araw numita utapang akawas anini. Nikaw rila, maula kita tutapang pasoring kita cingdanan. Saka tini sakatsay apitiro suasa, uyan ay kawasay amitaotsay alipahak, mararil itini ifalutso numita saan. 彼得前书第一章告诉我们，我们这个时候还没有到见上帝的时刻，我们的日子还没有到，但是因为我们爱主。因为我们信主，所以彼得前书说，
从主而来永恒的喜乐就存在我们的心里面。Jauh karaul kurumiat lumita tara ikakarayan. Jauh karaul kurumiat lumita ama araw tu tabang. Nika suasa tini sakat sai api tiro. Maulah kita tu kawas, pasoring kita cingdanan saka. Uya mita uca adi pahak nu tabang i mararir itini i falujo no mita sari kaka. 我们还没有到见主的时刻，但是因为主的恩典，让我们能够因为爱他，因为信他。他的喜乐就常常在我们的心里面。Suai ci Paulo tini sakalima atusir. Bakani nukawas i fangzai atingo. Mapafuri tu ningda kita tu tatamanay ulah ningda. Rusaka iraaw ko pafalusuan numita. Pakasurin tu nika mararir sinami kaput tanan. Ato paripahakan ningda kita. Rusaka sao tu katalaw. Rusaka sao tu karaw-raw ko falusu ita imasa mamanay atlima. 保罗在第5节这样提醒我们，上帝借着圣灵赐给我们他的慈爱，并且让我们有盼望。让我们确信主时时与我们同在，让我们有喜乐，也让我们在面对什么样的问题的时候，不再恐惧，也不再忧虑。Unini ku tirit ni Paulo tini sakalima atusir pakani tini fangzai atingo mapafari tunu tapang kita tuya mitlaot say di pahak. Sarika ka mapurong anhoni mahara to kupitengir ita to kimati lumatio kita tini fangzai alatio tini tusa soot 60 ira kupito. Malatsay kita ami fuhat to fangzai alatio. 我们一起来读267首圣诗。Fangzai alatio tusa soot 60 ira kupito. Misausi kita to ulis nunaratio. 我们要读267首的歌词。Anu maflieh to nomita sausi kita tu sakat zai ci izer hai ci izer ko ngangan ni yes no tala zua zua anu ma kesen ko faluzo pafri sa ka lipahak saan ta sausi nomita tu sakat turu 我们读第3节。Tata manai ngangan ni yes lipaha ko falujo pala fang calai titaanan hemeken a paratio saantini sakaturu atusir diawan ako sarikaka sakat sai suasa ciicer ku ngangan ni yes no tala jua anu makesen ku falujo pafri sakali pahak saan ini sakaturu i tata manai ko ngangan ni yes lipaha ko falujo palafang calai tanan hemeken a rumatio saan 267首圣诗第1节的歌词说，无论我们去哪里，无论我们往哪里去，主的名大有能力。当我们处在忧虑的时候，主要赐给我们喜乐。在第3节的歌词告诉我们，主的名神圣，让我们喜乐，让我们的生命有圣洁。我们要高声赞美主。Sarikaka mapurong yomi tiar kita ci Yes Kristo ani cai kaca mamalahci kunini atiri tunia aulis itini urip numita. Nahani pafrian ningda kita to mita outsai di pahak pafrian ningda kita to mikumi malu sapataman atau ichen urip ita sarikaka. 当我们信靠主基督的时候，这一段圣诗里面所告诉我们的信息就会在我们的生命成就，因为我们相信凡信靠主的人必蒙受主的恩典，成为我们的力量，成为我们的帮助。Yumiti kita tu tapang ni pafrian no tapang kumiti arai cinglanan atam sau tu mikumi maru sapah lama maru ichen nangda。信靠主，主会赐给信靠他的人恩典，成为生命的帮助，成为他们的力量。那我们要算nu kawas ini fang在做他。Soalin, umi paitserai tanan, malu sapat laman urip numita. Mi tolong kita, umi cirai taukau. Matumusai ko sini ata wamaniam i kekerayan. Miriau kami amisa puner falucu itini ka ayau numiso. Yomisi ayau kami to nini a katalawan adifong i marau-rau ko falucu nunyam. Yomi harateng kami to masama manay abuntai no urip nunyam tini paru rumah nunyam i mangaref
marurayay ko falutso nunyam. Ikaw maaw matawar to nunyam to nika talamaan no siniala. Matawar to nunyam to nika talamaan no suan no miso tinifang chay chula ami pasifana itamyanan. Yomitier kami tiswanan i pafrian no miso kami to mikumi sa kachiicher sa kalipahak no orib nunyam. Miriaw kami ami sapun na falutso itini kaayaw no miso ami lungos to pipahlama no miso itamyanang mama. Nanay chay pitulas kiso ami patanagtag to orib nunyam. Mikan siya kami wama pakanita laman na nga tapang ci Yes Kristo ami tolon. Amen. Lolo sari kakamapulong malatsay kita rumatyo. Tini itu sa suod 60 iraku pitu. Kamaro kita rumatyo. 我们一起来唱圣诗267首。Kongangan ni Yes no tala chua ano maksam ko falutso pafri sa kalipahak ongangan ni Yes ko sa falutso entap Olahan ci Yes hahara dengan ita kangalayan ngangani Yes sapi pulau to atap ano makrisno safana hara dengan taci Yes ongangan ni Yes ko sa falutso entap olahan ci Yes hara dengan itap Tatamanay ngangani Yes di pahaku falutso palafang salay titanan emekena paradiw ungangan ni Yes ko sa falutso entap olahan ci Yes hahara dengan ita sa kaspa no maharag to palafam tayra kaayaw ni Yes pito soran nami taong Kuya hong tinohong tim ungangan ni Yes ko sa falutso entap olahan ci Yes hahara dengan ita Sari kakamapulong tuna tatukian sa kapulong kita mitolon. Pakanito na nilayapan no mita aswanu fang caray sutlad mitolon kita sari kaka. Nanay soolin mitier kita jiwamaan ihi matumas nunay tapangay alipahak itini falutso no mita. Anu umaan kumaritemuhan no mita sa itu katalaw sa itu karaw-raw. Nahani mararit mikapot of aringo no kawas ititahanan. Tunatatukian pakani pitolon patulon numita ichiwamaan ko ruray no falutso numita. Suasa tinifang sa sutlad umamikerir cingda durakat ningda dan durakat numita. Paripahakan ningda o falutso numita o itcher o
usapah laman urip ita utapang akawas. Pakani pitulon patulutan numita ichiwamaan. Ano maritamo numiso kumaan at limakhi nanay sori matuswat ini fangzat sutal malu sapah lama numita kukawas. Sa kapulong kita mitolon kita. Haleluya, wamani ami kakarayan, miriaw kami ami pasakatukan siya ini kaayaw numiso. Yo misi ayaw kami ito nini lifong aluman ko matanga ay asari kaka sa ikang ay tsara masala. Kami ito mararaw ko falutsa, matalaw ko falutsa. Niyang anong si ayaw to masama na ito mga urip iiray asa ko masama na buntay itini urip nunyam tini paro loroma nunyam. Kumaamang alay kami to bitpaiser to bitama numiso itamyanan. Mangalay kami to bikerit numiso to rakat urip niyam tinihakan. Saka anini alumiat pakani tini isya no fangzat sutal bagani itini isifana ni Paulo bidiaw bisa mi palal to falutso nunyam mama. So alin na ito, ano masamaman ko urip nanay ko masarut sukay ko falutso nunyam amit tiswanan. Nanay tini ilaluma no sini ata no miso pakatina ko kami to na tiswanan alipahak. Pakatina ko kami to biparihatay no miso itamyanan. Pakatina ko kami to sa pahlama no miso sa kachiitsa sa katanutag sa kangay no urip nunyam mama. Pakani tini hingangan utapang si Yesus Kristo nanay mamaaw patanutukan paluatan no miso falutso no katsatsay sarikaka nunyam. Anini rumiat beliau kami misa puner falutso itini kaayaw no miso. Makasulin kami sahibi tulas ko sadipot no miso itini iti aray iti swanang atangkaw. Saka nanay mahabi nang no miso uniga lalo iga sarutsol sa puner no falutso no katsatsay sarikaka ikaayaw no miso kami takias iti swanang. Ta pakalayab sang nato na iti swanan alipahak ato itcher mikumi sa kangaay no urip kita. Patuluran niyang iti swanang wama kanay sa pituras o sa lipod no miso tini urip niya. Sa katusa sa rika kamapulong turunan numita ko paro noroma numita. Turunan numita misyakayay as sa rika ka. Ano ito ako aro no wawa numita. Baka ni pitulon nanay matuswa tini fang sa isural. Yo salutsol ko falutso amiti tutapang icay katsa mamaparihatay no kawas ko urip nangda. Saka nanay mapaluat no kawas ko falutso no paro no roma no mita wawa no mita. Saka fanaaw ng ramiti tutapang ta pakalayap sang ratu na ikawasay at nay amikumi. Turunan no mita ko ci atata ay asari kaka. Turunan no mita pakanito na lifong matenga ay ci atata ay asari kaka. Iluma sang lapahanhan dato ipiu ihing sang da. Nanay o tataman na asini ata no tapang mitsamur itiniraluma nangda. Nanay ukamay no tapang mikapa to tatidangan nang raw sa kaasa no arata nangda. Turunan no minta mapatasay asari kaka. Matulasay ko falutso asari kaka. Nanay diawan no tapang ami pasyako to urip nangda. Pagkatinako to mikumi no tapang. Sa kapulong kita mitolon kita. Haleluya, haleluya manami kakarayan. Beliau kami ami paturol itiswanan to paro roma hate no katsatsay as sarikaka nunyam. Omaaw pakani pitulon mirungos kami to pilipot no miso do wawa paro roma nunyam. Arumanay as sarikaka media sa itunyaro iruma apala ako aron nagra itirat sang amatayar itirat sang ra amitiri. Awag kafana nunyam masaman urip nang ra ipaputar. Saka dengan pakani pitulon ami lungos to bipasama no miso. Pakani pitulon milungos kami to pitipod no miso to paro no roma nunyam wawa to suna ito nunyam pama. Nanay ang itso ako aro itiraki so ami pasafay sanglanan. Kumasa to maaho milungos kami to bipaluas no miso falutso no paro no roma nunyam wawa nunyam. Usa ka panaaw ng ramitian itiswanan. Nahani anu masamaan kun dito mahanunyam dan kisuko pitiaran no urip nunyam dan kisuko itse usapataman no urip nunyam paturut nunyam tiswanan kupurong no sarikaka paturut nunyam aku tiswanan hate no sarikaka nunyam anu iruma ito anu media sa ito rumah misyakaya ito anu iso ako aro nanay wamao pakani pitian tiswanan matumas di hatay no misutini ikate nunyam matumas di bahag no misutini falutso nunyam pakani pitian tiswanan ipalatsayan no miso falutso no kate nunyam turunan nunyam ciarata ay asari kaka ato pakanito na rifong matanga ay asari kaka mamaaw utsay kafiro no itso nunyam atata ko nini saka mirungos kami wama nanaira bapor kesutani lano amit samori tamyanan ukamay no miso ami kapa to ciarata ay asari kaka
Pakasorin kami, lagu naik kekerajaan na Israel ami arah to arah nang dah. Pasorin kami, lagu ahingon no miso pasabay sang lanang usa katanan tet no urip nang dah. Ato mapadasay, atulad tayo kufalo so asari kaka, nanaw tatak na asahinom, Israel, ulah no miso mararid amit samur sang lanang. Ami pariho to urip nang dah. Kapakatin ako sang rato sini arah ni kumino miso amatumas no di paham. Nanay wa maaw sa pinturas kiso ami sama i tamyanay. Siday tayo wa maniam i kakarayan. Miriaw kami ami paturod i tiswanan tutireng no niam. Tukate paro no ruma no niam. Uurip no niam to rumi ami ar. Sorin to wa maaw. Away ko pakariasa ito pares karurayan armak. Nikaw rila pakani tini iswa ni Paulo pahapinang kiso i tamyanan. Yo masarutsur ku farutso no niam amitier i tiswanan i wafrien no miso kami umito oray i tiswanan at tamlaw to tarama nay a ikumi kaldo fahay a mikumi ato sini ata usakat si itser no urip no niam sakatumas no dihatay no miso tini urip no niam sakatumas no dipahak no miso tini i urip no niam saka umaaw paturulan no mako i tiswanan katsatsay as sarikaka no niam ato ukate nang da. Ano iruma ito, ano umisyakayay asari kaka paro ruma ito nanay wa maaw, marari kiso amaro itini iruma no sari kaka no niya. Tapakatin ako sang rato na itiswanan ripahak, mikumi ato sini ataw sa katumas no dihatay no urip no sari kaka no niya. Paturutan niya itiswanan no si atata ay asari kaka. Ato baka nito na difong matenga ay jira atata ay sari kaka. Ato matulad tayo kufalutso, mapatasay asari kaka. Pasorin kami, tataang kungiha ng rami uchi ito pipa urip no miso. Amilungos ito pi arah no miso, ito urip ng tiran ng Amao na na mamatangir no miso, o masarutso tayo kufalutso amitier itiswanan, akaulahan no miso awawa. Baka ni pitolon, nanay sorin, amatsamur no miso, tinii urip no niyam, amatumas no dipahak, diharay no urip no niyam. Nanay matsay pitulas kiso ami tipot do masarutso tay kufarutso ami tahdiat itiswanan awawa numiso. Matumas matuswa tini fangzat sura matumas ripahak numiso tini urip nang da. Pakaluwil tu pates pakatalip tu karurayan ademak. Nikan siya kami to sini ata numiso. Nanay tsay pitulas kiso ami kapot do miti aray itiswanan atam tau. Kan siya kami wama baka ni tataman na nganganu tapang Ci Yesus Kristus ami tolon. Amen. Ini mi bacakat kita tahu kansya mi pakingking kita. Paten在这里240首。
kekayaan. Amen。我们一同来祷告，慈爱的主，我们感谢赞美你，谢谢你保守看顾我们每一天。今天是你的主日，我们一同来到你的面前，敬拜您，一同来领受你的话语。主，你不变的恩典时时与我们同在，也时时刻刻提醒我们终其一生遵行主你的话语，时时更新我们的生命，成为我们的力量。谢谢您。现在我们献上我们的金钱，这些钱都是你所赐，我们将这些奉献全都用在教会施工所用，也求主为乐意奉献的弟兄姐妹保守他们的家庭一切平安喜乐。谢谢你，也谢谢你垂听我的祷告，我将感谢奉主耶稣得胜的名祈求，阿们。Lulu ni pau kau. Tatuin tako copau no mita. I ayawai lehai. O tamsau ito apoloi rako palo. O king di ma patek na ma suot tusaku sapau. O kitokai papalo king lima saot lima poro. O kateri hai namitai tini karupai temek minenang kita to soci hansang ko lehai no mita. Saka tini to i lanno no cilai to lehai no mita. O papakimas di sangpeli musu ito umami sikai di yen xiangling jolo. Nang hati tako ditulungai to king o mami ara to mato asai di kincang jolo o tatarai pasungan anini arumiar tarai pasungan anini arumiar di canceng yang mus ano cilai to arehai di lingwang chun mus saka nang hati tako mami siotok mami xiao to星期六saligaka namita o piripayan ira matilis ko ngangan nanang hanto namita matilis to itini to kalau家庭礼拜 no mita to sakatolo no mititlay pito ko tuki ayra ko soji mga amin nanang to paipaitsa no singsi no mita o kitokai no mita o taini kita ikiokai nanay sa katawar, o titulungai namita hasu o sensi to namita ti peri musu o mami sikai ti wei jie hitoji o king ti chanchu mei zisi tirai ko itokai ini to i rano ningra ano cirai ripai o tatingilin ta kimas ralayape namita ini i sakatutsai hongti siwa ko sabaw zubang sakatutsai tangasai lima ko sabaw to sielhao ini列王纪上第19章1节到15节sana ono kitokai ito ini Filipi sakatusa zubang sakatulo to si tangasai sakalima to siel Filipi 书2章3节到5节Dunian tutsai ripai o sasai jalan namita minanam tini Ezekiel siwa ko sabaw tangsai tu sapolo era tutsai zubang isi Jesu 19章到21章tirai ko nananamen no mita tatihi to nira o king ito karu king to namita nanang hanto namita paking-kingay no katelehay ito ano kasya king ato si function nanang hanto nomita kinito ilanno o tayal no kyokai nomita ato tatoronen nanay maparmet no kawas kiso ami kapo to rehay sakatusa
nanay mi tutlo kita to records to no kyo kai to pagaray to niyan livong mana no mita mikapo to rehay. Mabanati kita mikaputa to rehay akakat saka pitafo to nguyos mi liang tiwen atau mi xiao to kamay hao ka chay ka lutlo mita kunyan hao mapanganganay tini hao sa excellent to mita. O Roma itu ni chatting lipai namita o karo paitemek san i Roma pakilatsen no cucang ko kami ha nawa ai mangai kita tani kyokai mi ara ira matli ka ayaw naka maraur tukutuki mi fuhat kita to soji hanen tako rehay namita ano mataasay cacay nananghan ko sesyo atau pinakilat kami ha naway ko soji. O Roma satu no maharap kita merehay nada kita porong no salika ka marasay kita mi shauto to harkan no lehay namita nanay makine no kawas ko hatinay palutso tayal no miso sakatulo o pakane ito i wanjian chan ha ano sakasay no mitilisay mi satapang ito tayo ni i kyokai ama saupo. Saka ano tayo ni ano mato makamaw kako ano sahaw mahapinang ko tatirangan mita atala ko tatalutsan atak manhan takaraw ko wento haw saka nira ko hatiray haw akaka tayo ni pasibaan ko titulungay na mo sinsi haw karam kama ami kaisay tayo mi paising paking sahaw patingwa hangko titulungay tini kyokai namita ano ira ko hatiray ano tsai tarai uy senso patingwa ini sakasepat no chila siya sakanem no mitilitay si ihaw wadadaya pito ko toki ira ko pangkyo ira ko kaiki no mita o cholo atau hichochi nanay patara kita to farocho. Sakalima ito mararid kita mi tulon tunian alalay salikaka to tatansaay no singko namita salikaka mangalap tunian mi syayaw kita tunian livong masa situlon masa silama masa sipaisal kita paganin namita itini syaucho mi tulon kita masa silama mapipasang ini to ilan no o rakato no sinsi no mita o sakasay ini sakasepat no mitilisay ho jiao hao o tatayra itakao achitolong tunian pagaray to no yuanzu minzu sesyo api hongyak ami hapinang misulinga sanay atayal no sokay rakorakat no sisi namita tatayra itakao o sakatusa nito lima ko sabaw no remiar ho xia zhou de libai shi mitai hiu ko sinsi namita to sokai ami kapo to isan shen xuyen de毕业典礼tayal no sokai ko ni tirang no boksi namita mara suci saka iray ko rakat nira to hatiray nanay mararid kita mi tama itulon to rakat no sinsi namita to paro no Roma nang rahaw hatira ko paukaw away to ko paukaw parakan to namita patan tatin i sampai sanso tumireng kita ikarayan noawato sede mita para ita anang ay kotolas away ko
Nanay, mararil aratanan ko sa pakalaman no tapang si Yes Kristo. Ato talaman ay ulah no uama akawas. Ato nibika po no fang taray atingu ititaanan am amin. Anini tay laos. Amen. 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 Kamaro cinco me mokto kita.